kita ketemu cheater guys. Tampilan bot malah ketemu cheater. Nah yuk. Ketemu cheater granat langsung di belakang. Loh kan nggak ada musuh di gore. Ada ngecit saya anjir. Wah lapor lo ngecit ini. Wah iya tuh bisa di gore. Kota ini tuh sudah sama ini. Yo stay kilo lapor lo ngecit. Squad yo. Upload ning YouTube, ngupload ning YouTube. Ketemu cheater ke di bandit garin. Dia WM apa? Bisa orang nih gurih ngetik loh cow. Kita tampilan bot malah ketemu musuh cheater. Cheater kok tanda granat. Niat ngeprank kelas kuat malah ketemu cheater. Bokong. Santai pak. Aku lo kuat. Ucap nih gue jangkrik lo. Ngecet kok. Ngecet. Ya, wes lapor lo. Cheater anjir. Aku kembar mbak bapak. Ya lapor. Loh, kak. Ya aku gesek ke lapor cok auto keluar. Loh, lapor bang. Wes kak.